Umomori wa manyumba maria me ndwere-ini cia njuui-ini ndwarikagwo ku Nairobi utanyitwo kwerekerio kaunti-ini. Kaunti ya Kiambu rimwe ya kaunti iria umomori uyu utanyitwo kwerekerio gatagatĩ ga kaunti ingĩ. No mbere umomori uyu kwerekerio kaunti-ini namba 22 Ngabana Waititu niareganite na umomori ucio. Mambo ingine mimi naona pale kama hiyo watu wana support ya ubomoaji, mimi hapana support. Kuringana na watho wa maria maturigicĩirie migunda ya muingi ndwere-ini cia njuui kuma mita 6 na mita 60 kuma haria rũĩ rũkinyĩte. Wari kuga mugunda uyu no ukorwo uri gatagati ka mita 6 kuma haria rũĩ rũkinyĩte kana nginyagia mita 30 kuma haria rũĩ rũkinyĩte. Ngabana Waititu na kuriugo akiendekithia mĩario gatagati ka ene nyumba ici na thirikari. Mambo iangaliwe, kama kuna nyumba yako inakaribiana na mto, wewe uambiwe ni gharama yako kuhakikisha hiyo mtu imesonga kidogo. Lakini kubomoa nyumba is not a solution. Honestly speaking, it's such a big loss. Na tena mjue Nairobi beleni ilikuwa ni mashamba. Nairobi beleni kulikuwa na mashamba freehold. Kuringana na Waititu kuri andu mari ene migunda iria njuui imwe ciahitũkĩire ũndũ ũrĩa ari ũritũ kuga ni migunda ya muingi megwatĩire. Andu aria harauga ona amwe mena nginyagia title deed cia migunda iyo. Hapana kimbia ati ni corruption, ati ni kubomoa manyumba ati mnabomoa manyumba, kwa sababu saa ingine kama ilikuwa shamba ambayo imepita mto. Hakukuwa na riparian, ilikuwa title deed ni ya mtu mmoja. Yule mtu alinunua hiyo plot hakupimiwa ati mpaka hapa ndio kwako. Na sasa maneno ya riparian ya 30 meters imekuja wakati wa Mishuki akiwa minister wa environment. Duka cia wonjoria cienderio cia maguta na nyumba cia uikaro cia riri ni imwe cia iria momoretwo kaini ga thikũ nini hituku umomori uyu gitanyo guthie na mbere. I've lost very many friends, Bishop, because I've been receiving so many calls that, you know, how can you just sit there and watch all this destruction going on? Well, it's difficult to stop. It's difficult to stop, not because we love to destroy, but because we must fight impunity. Kamiti ya mwanya iria yobetwo gucokia riri wa Nairobi ni imwe ya iria ikoretwo igitabania mihang'o ya umomori ucio. Ngiribotera Inooro TV ritũrekwo nĩ Macharia wa Gacuru.